Kajio i bagi District Council haga jalla kim trekam shokat kum kinong rem bala project haga kernet bahenriu ne ka 6 schedule jogariti sencar kari India kalapen long yo ba John W Thaba unong tho khubor bala rang ba banjet da kalenti banya ai reng haga ni election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council Nasora constituency kaban salong haga arpoi teri rempang arja arpusan Uba John Ulawan bantap kertang yala dia kumu kertong ke Voice of the People Party VPP haka shitrik rempang araja arpusan ha office SDO Sora Civil Subdivision haringkan kejing senran ki nong kersan ke parti. Habakran sikilat patai kubor uba John Ulaong bagi nong rem jong u kinomla aban urlong lada klam kejing trai lang bat ke parti kepala ibet ban bensyat haka terpeng jong u kumu kertong. Shushu uba John Ulaong bagajia kon lada day bat ki MDC bementan ni ki baremru ka day hi kajia kon bat hab ban ya trailang bat ki pat ba ban poi sya ka thong ka penlong yang ban mi syakmat ban kon ni di election MDC ka day hatin bat bon ba ki pat ba ki ron mi sya ka mi sya ngal ki lok mi ki lok pa ki samla ti kila pen pau ya ki jing bom hun yo ki ya ki chakri ka ba ki dayo na ki parti lembah kini kisam pelino, kamtam berdiri baka, kamtam berdiri kerkom trekam juga di council. Kipai bak kitu kilomba kerkom long kerkom man juga di council mentah kam long shoot kom kerkom ki long rim juga subsidi. Hakapa jadi hok juga pai bak shoot tom, napang, baru baka kedon kijing kerum keram baka sencar kada kejeli hima kesima, nata kijing ai pathari ki license ikiwe pakai beriu pan khai pateng kini ki ke pelong ki riu pai ba dan nika konstitusi jungi masuk ya pat ba kinwan chakmat bandong ba ikwa phi ba kinwan chakmat pan join nika kam pani so le kam kana mat chakri yu pai ba lemba kumut khot dari council kam pelong ya ban je nika Voice of the People Party kalau nomor ba kumba ka kerteng yo parti kalau kasur ke parti ke bayang nam tak kasur yu pai ba nama bos kata ya kasur juk pai ba lasu sep sebab daki bor ki ba lain juga ai jika soka di ki pai ba kimdon kono ka lat bakin panpa yu kasur ki joki padena takada ngoi i badi tangan ni ke parti ka bajuyang na ka pos ka pat keren ya ki mat ki jura ki pai ba la ka de ka yo ka kon la ka de ka tari ka ta la ka de ki jiksha thombor haki thai no kondong thai kaput kum dak kum juga kebedai bat ke bamsak bompong kepala kiu rasam kani kari kijami dei kani kita dapat loy ngakon pangan penisok jadi pak ni parti kajing anuk jonga larang asak je kum MDC jonga sorak kursi kalong ba ngan pechwa ye kijing ki bagi pai ba ki kendu bat ban thau ki la ki nanti akan ukur kam ban wengi ta kijing ye kata pat ngamla ban nek marwe karon kami ki telang ki sinong kita joki nokit kam sinong macam kita pak sonsa, memang suatu di tak kejut telang hi, kebangina ban, weng kita kejingnya, baru hari bun telik liang. Kamu nak sok kabur, lah, baik perman bah, ya kejing long kersajin masih mah, jalan cuma, bah, keton kejing baik, kamu palat sisa, kebun kita, kesenca kada long kembang, lasu, ayat tang kendak ngut, makin rai ya kah, awi, baik bah. Kipai sekarang ka kipai pakai yang kot lagi kembar lak sisa lagi hal lebih ya yok kot aduh ba kipai bak mentah kita sakni no kipun bak ki hok ki pentah juki buat pentre man kata nah keren ni kan ni hani konstitusi seorang juki kipai bak kipun bak ki lawan ki bantu kan lenyar tengah menong bak ila sem jungi pelak kada bang soka kalau nyon pen pelak jadi berit beria nak kata bat bak kam kecam mentah lagi kembar lak su kulun lak su kenik lut dari kendak lut ki belong kita ki high level hak je khun hi ngasih baje khun ke ka je khun ngamla man khin sting tadi lem ni ngamla man khin trot ki wei tadi hak je khun pat ngangadon pat ke jingkerman mabli ke jingkerman ke banga ngayo mentah kalong banga yo ya ke support dan ke jingkersan ke bakhain ni pai ba hak lagi ki jakarta no jaman ka time sora jungi hak lagi ni konstitusi ki jungi ki pai ba ki bon ki rukam lagi dikir rang ba di long kemi samla kan theba chanda ki wan chakmat pan ong ba ni kwa pan ai ki kersa ya pi ba parti ki joki de kita kata ka no yang mangan sos cap mangan yo man khai yu so de jinjam akan election ki bun ba ki ba ko ni tho yang
don bun ba ki bakwa bani kublekti bat nga don bun ba ki bakwa bani keren bani slop bat nga tete nama kajing lekot juga por kalau ke yang apa ni kedua bani siam ki marhmat yu pi wei jadi lembaga ni ka sadar ke jopi ka pa ni ki pai ba bro pasui ye kata ji pom la junga bani siam marhmat bani kedua bi marhmat bani pepini tu yang marhmat de tu sim maka dia ki ka junga kalau nak ko mesti mu yo apin ai ki kerjaan ki jopi ya nga portok joka voice of the people party bani ka party upra akan di election MDC ke selection pat nga ular ba ai ka ji chakri pun hun ya pi baro kan to pe chilan yeno ru pat kham tam e ru ba ka ji chakri jonga ka ru lo ba ka di sosial kalau menyada ya ba hok jopi ki pai ba la kalong kalian ka di tiga dusto nata ka kendau ka siap kum tak mal pengi pai ni sini ba dap kami bontli ki an ki ba ka sukar jala belelam dengan parti bahe ke UDP ke NPP ke QQ kira ikan ni ka an ban sekam senjam dari company nama jala kapan kini no ya ka cakap puta joki pai ba jon ke jala joki kantam ki thain no ko to ko makalok ngari ka thain sora joki ke cakap apa ki brio ki emhan ka kam tourism kam mo ki tourist ki wan ba telra ki we company nama jala UI ye ni kijing ye ka spa ba keberan ka thain sora joki kini kita bandong yang suka jela, man penio jaka kan di tanjung jengi, man komentar ka sokar ka sim, yang di jaka jauh di tanjung jengi, makan ai, cek di company bajala, dengan tipsu, senu in like kumki pai bang jauh di tanjung jengi, pada khadu yang sulong tangki nong song thap, pulang jauh kari, dengan dena tak kadau, takar pat hipai bang ngilong, coba pengor ini kiri berkhot, perkhat bang, makin ai kajing kersan ini parti kajung ni, kebayang dengan bentak hok jauh pai bang, kamtam kebiri berkhandau siam. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya